E tākoro ana tēnei tokorua te pā ki te turi, ki te wānanga o Hawaiki Kura. To break away from patterns that I've been stuck in for years, bro, cycles going nowhere, and I'm done with that life, eh? I'm done with being the old Aaron that everyone knows me by, bro, and I'm adamant with change, eh? He tata ki te rima te kaunga Tāne ko tae mai ki te marae o Aotearoa I Matariki, mo te wānanga e kia nei ko Tāne te waiora. Ko Aaron Bishop tētihi I haere mai I Manawatu ki te whai oranga. To be someone that my mokopuna and mokopuna to come, to look up to, brother, like how the bro was saying, I don't want to be that stigma guy that everyone looks at like, he's just the same. Ko ngā hua nui pia, kua tāhuri anō te Tāne, ki te rapu, hea ha tēnei mea te Tāne Māori I roto I tēnei au hurihuri. Hea ha rā e tai o ngā mātāpono, hea ha hoki e tai taonga tuku iho, ka tae ia te whakamahi I roto anō I te ia rā. Ko tata ki te waru tau a Kāli Nepia o Hawaiki Kura, e whakahaerehi ana I ēnei momo wānanga. I timata rā Hawaiki Kura I roto anō I ngā hiehia o tōku iwi ake. Ka tae, ka horapa haere I te waipaunamu I te tauihu. No reira, te takiwa o te waru tau mātou e whakahaere ana I tēnei momo wānanga. Nā waira, kua pua wai mai. So actually it's time to be purposefully who we are, re-indigenise ourselves, to re-indigenise our Tāne, and support them on a journey where actually the methodology is Māori. I tēnei rā, ka rongo tātou I ngā kōrero a ngā Tāne o Taranaki, e whai wāhi ana ki tēnei wānanga o Hawaiki Kura, me te titiro ki te mai nui e mahi ana ki te whakapakari I te hauora o a rātou whānau. Me te manako nui he oranga ka puta mo ngā Tāne nei kia tūrangatira ai rātou hei toa mo ngā whānau. Ko te wawata nui kia hoki mai mātou ko te whare, o te rā kia whakapakiri hoki I ētai o ngā pau ki konei ki Taranaki nei, kia whanake pai tēnei kaupapa ki tēnei takiwā o te motu. Me te mea anō, he wā anō ka tae atu a Hawaiki Kura ki ngā tōpito katoa te motu, I roto anō I te hihi o te tangata. Good men bring good whānau, and purely it's one step towards our growing order of whānau. Tāne the first step. We've got aspiration for wahine wānanga and rangatahi, and just let's take this to wherever we can, but we've got to have a starting point. To just slow down, bro, and take it all in, eh? So to structure it all, eh? So get up, karakia, bit of patu movement to start my day before I hit the gym, and just realigning everything that I got going up in here, bro. Te āhua nei ko mutu ngā Tāne te tākoro kēmu, ko te aro matua I nai nei, ki o rātou nā ao. Tyrese Oliver, Tauru News.